Pagkala le. Iya kak pagelo. Kak, kemetang jatah kak. Iya iya le. Apa ya kak? Biasanya apa ya? Di dalam apa oleh le? Sa anding saja. Kak, biasanya Saria aku ya beli bakso ke orang. Kok butuh skincare kak? Mau biasanya Saria ke orang. Di dalam apa oleh le? Sa anding saja. Bempoleh aja. Demi tura abrin ke kaki. Teganahan lapar sengko. Ya wes kak, kok mau lihat? Ya Allah, pengaraban ampun pege. Tak seraja na lambe. Kun coma tebas niser. Uji na ate. Setaan nemu kecemburan ate. Sampai bila. Sengkok ngadep. Cinta saya ngari. Anda tos bakto. Sa pesa. Ben-ben ini serate. Ben-ben ini teken ate. Macai berandai. Tang uji ni cintari. Lek, Apa kak? emang ada si ngamuk ki? Kaki keluar bingko. Apa kak saya ngamuk kak? Masa? Tadi pacar. Siapa kak? Saya ambilkan ke begitu. Lah, Lek. Cuk merendai ngaji ya. Menurut sengkok dia, kakek si paling ratin, Lek. Lebodo boy kak. Lek, kok sayang dek kakek, Lek. Lah kak, cocok kocong to. Sayang kak kok. Lek, saking sayang engkau dek kakek, Lek. Sampai tadi niatan untuk adin aki kakek, Lek. Saya ketaku engkau, kakek adin aki engkau, Lek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di mana? Beda Roma, Kak. Maju keluar Le. Maju, Kak, jemput. Oh, oke Le, oke siap. Pagkala le. Iya kak. Anu apa kak? Anjo le kinjak ngocaro le. Mari ngakan ya ki. Mari kak. Le, Apa kak? engkau saporan le. Mon kadang kau akebai kaki rasa seperti kau tak mencintai kaki le. Beparta aja le. Tang cinta ada kaki dia le. Lebih dari apa kaki saya tahu le. Tak tahu ke depannya apa kak? Suatu atau benje. Tapi suatu hari nanti membanding kau sak bareng kakek. Senajan kakek pernah ngerasain. Tapi raja na cinta nengkau dek kakek kak.
Assalamualaikum. Siap, Lele? Siap lah, Kak. Ayo. Ayo. Oh iya, Le. Tajuk din na doon Arab, Le. Iya, Kak. Oh iya, Le. Kakek saja nari saja au boleh. Apa ada rumah, Kak? Sajian manis, Le. Le, engkau heran ka buat TV. Tak mikir kakek, tapi engkau tak bisa ngelupain kan. Ada apa, Kak? Yang terlalu panangku. Benida aja, Le. Engkau heran ke perasaan Ria ke kakek. Sajian tombu, ben sajian raja. Engkau sampai mikir bahwa kakek nagar orang sebekala berengi tangga odiet. Engkau aja jelek. Bekal sa omor ben sa terus sabi kakek. Jangan ceritain, Kak. Sampai bukti hati bahwa apa sih terjadi yang kok ditakin ya. Takun apa itu. Kaya cuma sitong saya kata ko sengko. Tako mo la topu. Sengko ay buwang ditake. Le, engkau tak kira pusing. Ben tak pernah nesok. Justru saja narik, kok saja sayang kakak. Tangkerong cek rajin nah. Engkau ngocak, Le. Sampai bila boy. Engkau ben kakek. Tak ada ring lain lah.
Tema areka madena. Maya atau juga nak dile. Kakek tahu ya. Arapang kok mi sekut minta bekto na kakek. Engkau kerong dek kakek le. Ara apa kak? Cek cinta na kakero ken piap. Le, makitang mua ingat celatong sape le. Tapi tang cinta dek kakek le. Tak piape le. Cukup singko nangis. Tapi nangis sih orang sih tak pernah ngerti singko. Esto na singko tero asanding. Nyata na cuma permainin. Sabar ya kak, ini kok nyeri aja kak, semua penambi juga kak, lepas tenang kak, lepas jangan alir, ayo. Le, iko kerong le. Tero apa nabi kaki melolo. Ini kata apa? Sekarang kong ile. Kakek le seti orang sebenarnya tang ate le. Kak, kakek tak kasta ya kak. Sebenarnya nang ate ng kakek. Ya kak, tak kasta ya kak. Le, mencintai kakek le tang pilihan. Bunga ben sendiri ya. Kasi titang resiko. Karena ko alam mele kakek. Benang ko tak kere kasta. Kang ko'y mencintai kakek. Saya kata ko, kakek ako abareng bireng laki lain. Inti na, jaga sila beda. Cak nyare, apa sih tak pernah beda. Tentang rasa, kakek benengko, tahu sa ako beter, aja risiko nengko. Iya le. Imayo le mo le malam le. Mayu kak. Halo sayang, laku apa le? Kok kerong ke kaki le? Mari ngakan le. Siapa sih telepon nih kak? Biasa le, tan saya. Lah lanjut deki ini le. Hari yang ganca ganggu le. Ring di mana kak? Reng sampah. Teman atau merobeng kaki kak? Kita ketemu sekali. Berarti kuncar pacaran dalam HP ji kak? Virtual lah. Tapi kok cinta sarle. Kau reng sampah gila. Iya.
Apa cinta juga? Cinta aja sing kau tahu. Kurun cuma lokah. Perselingkuhan. Janji palsu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek, Kak. Iya lah. Anu apa den, Nak? Enggak penggerong ya. Gimana tahu Kak? Tahu Kak? Iya lah. Kan cabit abit ya, Kak. Mengoca ada yelek kaki lek tangkol. Jatah apa? Lek. Sing kok minta sepor ke kaki lek. Mun lakaran kok cuma bisa agabian todus dia kaki. Keng-keng lek. Mun seumpama kaki besen kote jodoh aki. Steng lek. Sekelope. Cek tanang kaki. Pernah ngusap tang angin mata kesedihan. Ben seumpama kaki lek. Tek takdir aki Apolong bisen ko. Kaya nga ile. Cek kaki bisen ko. Pernah aku aja. Sampai keluar angin mata. Marga na. Nangis bunga. Muncul saking singko bisa nentu aki takdir. Muncul saking singko bisa nentu aki jodoh. Ben takdir. Cuma kaki sebedayati. Ben saya arbi singko. Sampai siko basah. Anantu aki pasti. Seporan na sengko, Kak. Singko tak kira ambu. Minta. Moga-moga pa jodoh. Sesuai janji. Seporan lang po, Kak. Kok banyak salah dek kakek? Engkau tak pernah nyari lain, Kak. Maki juang lebih dari kakek. Tapi engkau bakun milih kakek, Kak. Bakto engkau terlanjur nyaman ke kaki. Hitung saya ketako sengko. Ternyata yang hari ternyata pun orang lain yang boleh engkau. Sampai aden paste kape dosa mangkin bule lain jika semile bunga seneng ben orang lain tera panas terang o cenah ate nangis tade ambuna nyanteng du tares